Yebo kambe bakwethu sebengelana nantuhlelo ngisakhumbula sibesigijima lobongana lapha kuluthuli sesiphuzile siyalibingelela ngizana zonke ukuze abaye bakhoze uhlelo lelo Dr Love izolo yokuhle namhla 1 December 2023 ngisakhumbula usuku ngake wafala ukhodwa njengo Zamani Ntini siyakubelela wena ubhala use South Africa uZamani Ntini ngikhumbula ke umnyaka 2001 nisekhaya kithi ke elwagwelo hawu ye lapho ke bekukuhle ke logwelo kungu December sokunje ke isikhathi seKhisimusi kudliwa ke yonke into kumnandi athi ngisesitolo kodapana zemaboneni ngasenhlanga lo umntwana ke umhloko magama umntwana wothongo kochumo magolide ngazwana la umntwana lana ke lami vele ngidakiwe saphelekezelana ngumphelekezela esiyalinda nothoko sesikombeni kuthe semaguswini kona ngale ke emunjini emakantweni ngathi ngicabanga kumele ke ngivele ke ngidle ngilalelayo sawisana phansi khona phana kanti kulabantu abebekhangile umkhazeni wakhe wasijuma khona phana umsakazi ke bangitshaya bamchala babona sebengilimazile kakhulu basebethatha bathi bangisake emapholiseni bathi bese ngirepa umna wabo lo nkazana wafakaza wathi ngitheze mbuyela ngikhaya ubhuti lo wangibamba kwatholakala kulanto ehlanganisa mina laye akula lutho akula number yakhe ngiyazi bambuza ukuthi nxa uthi intombi yakho inumber yakhe phone uyithethe na ingaphi inumber yakhe phone ngayiswela konke okungela lutho olitshengisayo bathi ibizo lakhe ngubani ngathola mina ibizo sengikhohle ngoba ngandidakile ngabotshwa ngasuka bagcina ngisegweru ngisiyavalelwa eWawa prison ngerap msazi ngihlalile ngadoza 2 years ngiphakathi lingathoniswa ngicala lapho yake lathoniswa kwathola ukuthi ababuya ngecourt kuphuma kwami into le azozava icourt lachisa ngizwa ubuhlungu kakhulu ke bakethi into zama one night stand ziyekeli ngoba umuntu yabenga ungamazi engakufomela ugcina ungena eHIV ngizwa ubuhlungu kakhulu ngicela ke unchayele ke yezingoma zama Soul Brothers ngiyathanda kakhulu ukhona nosithotobala sami na usithotobala sami segole wena ke Zamani Ntini Tobala sekolila awubona nguthi senesinjani uyasetshenzwa asekisikhathi sokudlala itivuka tobala sekolila awubona nguthi senesinjani uyasetshenzwa asekisikhathi sokudlala Tobala sekolila awubona ukuthi senesinjani uyasetshenzwa asikho isikhathi sokulala Tobala
Soul Brothers ingoma sithi sitotobala sami segoli sicheleke kuzamani intini njengoba ubona ke uyajabula lapha khona kwakuzima vele kuqathela ukuthi abantu bastopela ama one night stand angifuni ukuchitha ke isikhathi ke lokho manje ke mbambe ke evela ke kulindiwe Khumalo. Lindiwe Khumalo uthi ke ngumama oleminyaka ke 45. Mina Netwala lento yami ngile 32 ngahlala nginjalo ngilabantwana ababili ngabakhulisa kutheke ngomnyaka ka 2021 umntana wami lo umfana osakhule khulile waba lomngani wakhe so umngani wakhe bebuya lapha ekhaya bathanje abantu abami kwelanga ke umntana wami wasesithi uyavakatshela ke ukanti wakhe eCape Town sasala ke umngani wakhe wabuya ke endlini njengomntana wami angazi kwini okwenzakala sazinathela kamawayini ngitheke sengibona semvuka phansi sengibambane lalo mfana ura sithi RA sabumaze sibambane lo ra sesikhishana angazi kwini sesikunathile umsakazo manje into yangikhona zange ibe ngento yeshukulu lodwa umntana lo sehlanya ngama unzima umntana msisithi kethi why I now preferring my friend you're always with my friend searching umntana nami umsakazi ke into engithusayo ukuthi umntana wami sengumfanya nomkhulu ngoba umfana wami ule 24 years lo umngane wakhe la ule 24 mina ngile 45 into engisabayo lapha ukuthi ke kama umntana wami ngadiscover lento ukuzihamba njani umfana lo kekili uyahlupa sezihamba siyebhuka kwezindawo ke ukuthi nilalane layo alas enjoyed sex some years ngiselo wami lo mfana ke ungibamba kuhle umntwana kodwa I want to marry him into enjalo ezanjani ngisebuhlungini wanyamthanda ora umntana nami now jealous ukuthi ngimthathele umngane ngamtshela ukuthi I love my son nyapha manje times ngithi sweetie instead ngithi my son umntana amazi athi sweetie don't call me sweetie mama you're telling my friend sweetie ngithi is a sweet boy so mzazi into ukukhumbuze musozo ngafaka ukhohlwa ura ngiyamthanda yebo ngaba ngumgogo kuyombe ngumama kodwa ke ngibona sohlukaniswa ikufa senilesifiso ukuthi ngibaleke ngiye UK nihambe laye bamusethanda ngicela enye izingoma ezilandelayo hayi kumfana kwamkana ngana mama hlophe waphambana lekhanda ukuthi kuyamenzela kahle kuyamchaya sibulokuzwayo umama wagcina kudala into le kasayazi phela so sebuya ukuthi sengane ke intombi echa uyachisa mama despite le 45 years kodwa ke igazi linjani liyachisa wathi uchale uThiba wakho ithanda ukuthi ukhumbuze isikolo ingoma vela ko CP Thiba
ke matitjhere le bana ba dikolo go dithabeleng go ne wa jwala nka di dignity ya wa go ba ruta bana thiba ke maponisa masole le ditsotsi setopeleng ka ditunya mathekeng ho atellwa ha o sa bona hore mang ke mang nka di hutla tunyana thiba Aditibeng bohlaswa tjhaba sa rantsho aditibeng bohlaswa thiba 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 sichaleke ulindwe Khumalo oyeza lapha ke kuhlelo ngisakubona asibuye ke encwadzeni ngobuningi beyazo siyabonga kakhulu lina lonke ke elibhalayo Jacob Mbeba siyakubingelela 1 December sithi ngawunjani Jacob Mbeba lapho khona ngalesi sikhathi esithemba kwa impilo ke uhambela kahle lawe ngomunye ke wababhalileyo uJacob Mbeba uthi ke mina sengihlala ke ngase-United States of America ngikhulele ekhaya sibile ngazaba umuntu omdala ngasuka njalo ngazange ngihlala kwelinye ilizwe ekusikeni kwami ke ngithiye umama wabantu bami ekhaya abantwana ababili thina behlala khona phana kwenye ilokitho Thokozelo Bhengela West ngifikile lapha ngomnyaka 2010 ngizodinga amadlelo aluhlaza ngasebenza eGatalala njengendoda impilo inzima mama engathola ivisa so kuthena ngo2005 mama sebuyile lapha eAmerica ngamthabela sibile ngajabula ubuye inkosikazi into enhluphayo ngithe ngisiyabuyela ukuyavakatsha ekhaya ngezwa into ke yahlasimusa umzimba watshengisa ukuthi umama ke ebeseliluba lendlela ngatshengisa abantu abalala lo mama abathathu abachiyeneyo lapha ngoma unkosikazi wami
Chisa ngimgcinile ngimthengela yonke into. Ngithe ngalanda amadodana ngaxoxa lawo kuhle kuhle hayi bakhomfeza sibili bazi banjengisa lama messages umama elokhu ebhalelana labo evela ngase America. Ngabuya kubo ngibatshela ukuthi ke umama ose America uthenzo wabengilela ngudade wethu abanye abathethe ngocousin bathaba kakhulu wanjengisa ukuthi nanku sasithandana lapho. Omunye aqine econfessile ukuthi ke hayi ngezothala lithinga malume ngendaba lana umama usuka wasithwala kodwa kwachitheka ngumfazi engimthandayo wathi ke ngihamba ukuthi uzambiza ke America sasisi medicine antabanga nje mfaka sibana ngizangilwe labantu benkosi ngabuyela ke eAmerica ke ngafika ngamnika evidence ngamchaya yonke into ngaveza ke umuntu wenkosi kwamshoka angizangilwe laye waphuma kanje ebaleka wazama ukuzibulala waqina ke ehlekile kodwa waqina ngena esibhedlela senhlana mental hospital. But the problem is engilayo lakathesi kaGoright sathe sehlukana. Iproblem ekhona ukuthi abakibo bathi yimi ngimloyileyo angimloyanga umuntu lwana wethuka ngento engamvezela yona khathesi ke umuntu ongaphilanga so umuntu osehlala in and out of mental health institutions ayisemchisa umama lo ke wazenzela angimthanda mina ngihlalele sekulomnyuko unkosikazi esengamthathayo eSouth Africa. Ngicela ke ungitshele izingoma umama ukuthi itswayi lashwa lamphatha kakhulu iminyaka seminingi waqina ke esevele senza into engingayisiyo wavulela abanye amadoda baqoqoda bangena wathi ngenani bangena khonapho kumbe kwakwendlala kodwa ke ngiyakwazi ukuthi uthi ayisuwe wena indaba yakhona ayingeni wena awumhlangisanga ukuthi nxa kwamchaka kakhulu mentally ke la ngitshela ingoma ethi nesindade yesplash yoyicelileyo We are needing when you belong, but it's not
Halloween Saturday. Oh yenza isplash lesikhathi sangikhona. Abaningi bakhula ngazo lezi ngoma okusesemnandi laphana isikhathi sakhona eZimbabwe besichaleke uJacob Mbeva. Jacob Mbeva sisuka kuye siya kuMolly Dube unjani Molly Dube? uMolly Dube kunjani dadewethu umama wena ubhalwe ngapha ngabona ukuthi ubhalwe ngami. Mina msakazi ngikhumbula ke usuke ngeke ngafa ngalukhohlwa. Athathwa ngubaba uDube indlela yakho uDube into isibongo sendoda. uDube hayi wangishada wangithanda sazala saba nabantwana abathathu bekumnyaka ka1996 lo. Sahlala ke sindawonye lo baba ubaba sithe South Africa lapha ngenzeleke izimanga wahamba ekhaya wabe yasephethe umnyama wathi umfazi wesithu. Ngadabuka ngaphelelwa ngazacaze ngibanjwa labo BP. Ngicabanga ngizenzani njalo ngiyo le mali ngilapha ke eSouth Africa. Wahlala ke sokunjalo sengabafazi bakhe wayithatha umfazi wesithathu. Lanxa into lengangasepthi into leyizisa ubuhlungu. Lo mntwana bemthethe yamthatha ngo2014 ebemncane kakhulu njalo bengezwa. Ubaba ke besinjwana ebuya kimaye kulo number 2 aye kulo number 3 uMamoyo. Into enhluphayo mina ngangijadile umthatho silo ekhaya wecourt. Kodwa ke nxa ukuthi izinto ziyesabe ke South Africa sentshintshela amagama ngisebenzisa lento zegoli sobabili kwathiwa ngikhathaza ukuthi ngingambophisa ngithini. So ngahlala la njalo ngimesaba njengona umuntu esigcinile. Umsazi into engihlupha ukuthi ngo2015 lapha eSouth Africa ngagula ngasemba nje abantu ukuthi mina ngile sengile HIV. Azange ngenze lutho empilweni yami, anzange la lomunye umuntu ngalala la kuphela. So into leke ngayiphathela nguye ngoba uthanda nomntwana ongezwayo. So ngathi ngiyamtshela waqasa ungithingele wathi ngiyamfebela. Wathreaten umbulala ngathi thatha amakhosikazi wonke uyacheckisa la uhambe check. Wathatha kanjalo ke sabanja sonke sobane soyi4 ukuthi HIV positive. Manje uthi buye lo bantu lapha ekhaya wahluphana lami kabuhlungu. Ecount maybe yimi engimdala ngabe njwana ngaqala ukubanjwa. Mhlawumbe yimi ngimtheleleyo. So kunjena nje ke ubaba swadlula. Into obuhlungu ukuthi kuthe uphuma iwili yakhe ngo2023 iwili yaphuma ke ibhale khona umntwana ongezwayo libhayaphi yokuncane. Into lengizisa ubuhlungu kakhulu Chisa. We have lost everything. Wachila ke isifebe sakhe lesi. Yimi uMolly Dube odubekileyo lapha ke eSouth Africa. Indlu sengaphuma siyathathwa ngulumntwana lehlobo zakhe. Kambe iwili liyayifotshwanga yini Chisa? Ngabe umkama wayibhalayo yini? Ngizwa ubuhlungu kakhulu. Yimo dabukileyo mama uMolly Dube. Hey, indaba ebenzima le. Indaba enzima okwamagama. Indaba enzima ngazi ukuthi singayiphatha sithini mama. Sorry sure. Sorry. Ekakhulu ngaba kwekela lanxa sibekufaka idoti le ukuthi abantu abaclams ziphathele umkhuhlane wena uhleze ekhaya into embi kakhulu. Kodwa kuyini ongakwenza? Yena ngutshela ingoma eceleke evela kulamo majiva nathu umoya wami sikwethu zathunqa.
basakhela izindlu bo ngabe siyabuyela siyogcina badala kodwa siyadunga ngabe bona basakhela izindlu bo ngabe siyabuyela siyogcina badala kodwa siyadunga ngabe mina ngiyasebenza ngabe ngikhathi mbombela ngiyobona badala kodwa siyadunga ngabe mina ngiyasebenza ngabe ngikhathi mbombela ngiyobona badala kodwa siyadunga ngabe mina ngiyasebenza ngabe ngikhathi mbombela ngiyobona badala kodwa siyadunga ngabe mina ngiyasebenza ngabe ngikhathi mbombela ngiyobona badala kodwa siyadunga. wathi moya wama usekho lapha sikontuthi siyathunqa sitshaleke molidube sebambe phansi ngokuvumela isithembo ngokufaka umkhuhlane bamthathele yonke into asale eze. Hawu madoda kubuhlungu lokho ke. Siyabonga ke lena lokho elibhalayo nangu-ke engimphethe manje ke igama lakhe kuthiwa ngu-JP Volo. JP Volo ke unjani lapho khona ngalesikhathi? Yebo ngibuyile ke siza ke Ireland akudala chisa ngibe ngomnyaka 2019. Ngithe ngilapha ke eIreland ngacela amaphepha khona ansara ukuphuma azadilwa la iCovid. Ngithe ngihlezi kunjalo lokho ngisakhuluma nonkosikazi eSouth Africa, unkosikazi engiphendula layo. Kathi kangazi ukuthi kuyinayo koplana. Umama lo ke shwabuya eIreland wangicatshela wathinta amafoni. Ngangifonela khona le eJaladi lapha ehlala khona. Bathi umuntu lo ukhona apho thina sithi weza kuwe. Sengitshala ama investigations zami. Umuntu lo seBelfast uhlala le indoda wabisa indoda enye asuka la eGoli. Ngilapha mina ngizithulele ngiseDublin. Sengimtholile ngamfonela wantshela ukuthi if you contact me or call the police, you are sexually harassing me, you are bullying me, I don't know you. Uzama please indoda. Ngamkhiphela imali ngo-2017 ngalobola ngaqeda salungisa sachata le church ngamthatha wethu ungasoye ecourt kodwa akusenani sechuzile lokho akuchuzayo. Engicela mfaka sibande ukuthi idumba lethu i2 room yethu lena esayilungisa iPhumla South abisa amaphepha ngoba ngeke nginike enye indoda indlu yami. Ngizama uphanda lapha imu-JP Volo engizwa ubuhlungu wamagama ngilapha ke Ireland. Into ekhona ukuthi umfazi ungamthembi. Wangcono uthemba ilitshe olibeke khona uzalithola ke likhona. Nanga umuntu engamenzela yonke into sebuye kuleli lizwe kasafunda kumbona sengenyanya uthi mina ngiyamklema. Tudaba lobuhlungu lona. Uyabe sezwe kunzima ke lokho. Kunzima. Asazi ukuthi ke abantu waye bangajeni iqiniso. Xa usafuna into yayo cha uphela ukuthi hey lo muntu olikhoma ngaye lo hayi angisamfuni. Ivele ke iphele. Uthi ngicela yena lengoma yabo Mampintsha. Athethe uJesu uzobuya. Asike sizwe ukuthi ithini lengoma. Ngiyocela ngiyakho ke wena JP Volo ngase Ireland. Abantu bayajabula
mehlami phezulu kumvela inqangi kubaba mdali wesulu uzobe nathi inkosi ngilosi yesulu kuletha ukukhanya kithi naphezu kwesulu embusweni uzungikhumbule inkosi yami emnqamlezweni uzube nathi uNkulunkulu wami Babona squeeze na 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 Ngoba ke sichaleke umlaleli wethu khona ngale siyakubonga kakhulu wena ke ungu JB Volo so vele umfazi kasaba ngomchina ke sezwe kwindala abanambithe khona wathola ukuthi lapha vele isiswithi iso lethi kunzima lokho. Carol Njini unjani Caroline Njini? Ukero uthi mina ngidabwa ngasecholocho kodwa mina more civilized than the fazi abaningi ufazi umbumela uvela kufa FAS uthi ngofa ofa abaningi. Ngiyasebenza ngilapha eSouth Africa. I recently got married to a fellow Jwane. But the problem is his mentality yona liyana ekhaya. The guy that doesn't want us to do certain things at home, wants me to be a traditional woman. Ngeke ngaka so ngibe lokho ngiguqela indoda ngigeza izandla nginika yonke into at the same time I can't put my tattoos, can't do anything. Ngachayelwa iheart engibekile esandleni kwathi inhliziyo le ukhumbule ex yakho ikuhamba udwebisa iheart ngiyani ngamuntu ethi heart I love your heart ngidwebisile. So whenever I want to be a clean woman ngiyachisa ngoGazi lo nyaka ngihamba ngisiya ngathatha mashave wonke ngasheva because I was going out but kuyachisa and the guy says ukuthi sengicleanela ukuthi ngilale indoda why ngisheva ensitha despite the explanation this guy kaphucule. So what was September 2023 came home kwenilanga wanti loti ngama straight ngasenze enough is enough. Wazama walwa lami mina what has helped me njengomama osenzela igym. The guy tried to strangle me. Wazama wathatha ingqama ekitchen ngathatha iplanka ngashaya ingqamlana yawelale. This when I escaped esefuna ukungibulala. So ngabiza amapholisa has been chucked out of their home but I kwehlula and sengile peace order ukuthi kasondeli lapha engihlala khona. Kungani bofa ngakithi sibili kodwa I feel let down and I'll never do it again. I'd rather stay single ngikhanda umntana wami ngoba ngifuna ukufela mahala. Phucukane macholocha akithi libe ngabantu. Yimi lapha mbhala Caroline Njini. Ngale kwazi konjini umntwana khona konjini. Ngicela ke nyezi ingoma ezilandelayo. Hayi ungadinga uCline umathelela onyoni ke khona bana ungathola indoda sazi ubongani uyayirecommend ukuthi indoda uCline kodwa ke abakwazi uCline samlobolela ngevephelele. Ngicela ingoma ke ethi baba kaMthandazi nasi ingoma yakho.
ingoma ke ethi webo kanomthandazo bengiyithele ke uKero Njini. Kero Njini siyabonga kakhulu ke hayi umuntu ovele efuna ukuncindezela in a love relationship vele ungabekezeli ungaminiki umuntu ichance ukuthi aza kubulale. So siyabonga kakhulu ke Kero Njini. Sigcina ngaThabani Sibanda uthi ke mina ngangena esipholiseni lapha ke eMorris Depot ngomnyaka ka1997 semfile ke eMorris Depot lapha ke ngasebenza sengilipholisa ngatrainwa into khona ukuthi kwakulomama wesipholiseni khona lapha engithanda kakhulu kodwa mama lo wayelendoda njalo ecela ukuthi nibe ngilala laye lami njengoba samutsha ngangilala la ntshontshela umama lo wayengumuntu ongadinwayo chisa efuna njalo nje so isikhathi ngangicina ngisiyadinga lokho ukuthi ngizama uqinisa ke igazi ligijime nathi yonke isihlahla nathi isigubhu nxa ngisiya kuyo ngoba wayengumuntu nxa seyifuna kwahlala kunjalo ngimenza njalo kodwa ngananzela ukuthi umama lo ulani ulesagwebo sithe kwelanga ecamp khona phana siphakathi eMorris Depot bathipha indoda ukuthi ibuye indoda ke yaphenduka ingonyenyanga ngelilanga ezenze ngani uyahamba waye kanozibambele uinspector sithi uyahamba ke uyasebenzela out uyabuya after 2 days wabuya ngo o'clock wangithola ke endlini ngihamba nami amapholisa amathathu ngizakazi ke la mapholisa angasebenza eMorris Depot wangenisa kuhle la emoteni saphuma wathi asambe siyekhuluma bangithatha bangisa le ngani siye emazowe asokube ethokwa kulapho bafika bathisa ke litshe laba bovu kwathiwa ngihlale phezulu kwalo ngachanga yovuka bangibetha too good wazama ukuthi akhathe into yami abanye bamkhuza ukuthi ungakhathi into lena bangichiya khonale msakazi ngabuya ngadodwa ngabantu ngicela ngiseParanyatha Hospital bahle babuye umunye umpholisa wanyenyeza ukuthi ukukhuluma khona phi yahlubulawe wena thula uphela ukuthi uthethwa ngotsotsi yaba imfa layo umpholisa laso wafa kathesi inkosazi wakhe angazi ukuthi ungaphi emakhaya ngibuhlungu ngoba kangiseyo ndoda ngomuntu nje akulalutho ngilatshwa ungangikhangela ngapha emuva vele kuplane kwatsha kakhulu so kangikhangeleki ngalimala engufisa ukuthi ngalami ngihamba ngisishele yimi uThabani Sibanda umfazi womuntu lendoda nxa siphakame njani ungaqala umfazi womuntu respect so njalo ke sukhuluma ukuthi sugogekile indaba khona kulanto esingayenza so kumele uqinisele uhlale kunjalo uyakhuluma ukuthi sibili bathisa uzachisa lalema ezichadala phambili bijana ke isendeli lodwa latsha kabuhlungu so kodwa ke wabe kuthisa kamathi kodwa uqathe ukuthi yaphila asazi ndoda so uhleze ekhaya uyadubeka hayi bangani bami lesikuhlelo ngisakhumbula silobo ngane lapha ke namhlanje uthabile ngoba uMathelele uzwabuya salitshela ukuthi uMathelele wabalekiswa intombi yesikhiweni wabalekela umalukazi nami bese Italy khonale namhlanje uvakathile wabuya ngapha ikhala mphambanzi ingqondo wahle wahlanya umfana kodwa ngasenani sebonile ingqondo uphendukile ekhaya ingoma ke lasikuchayele ke lesithembu uzayikholisa ke at Charlotte time siyabonga
Aunque no lo han